egameni lenkosi yethu uJesu Kristu angazi ngizothini kodwa ngcono ngithi ngiyabingelela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngithathe leli thuba kuqala ngixolisa ukuthi sifike emva kwesikhathi. Manje besenze isikhathi noNkulunkulu ukuthi ngo-9 sobe sesiqala. Sihlulekile-ke bazalwane ukufika ngo-9. Siyaxolisa kakhulu sesababheka endleleni. Akukuhle-ke kakhulu ukuthi sifike uNkulunkulu asinike isikhathi sonke sokuphila emhlabeni. Bese sinisa isikhathi thina esithize bese siyahluleka ukusigcina. Akukuhle isono. Siyaxolisa kakhulu bazalwane. Bese futhi ngithande ukubeka lokhu ukuthi ngiyakholwa singabazalwane sonke masikhuleka siyasho ukuthi baba wethu osezulwini bese sithi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. uNkulunkulu bese sipho ukuvuka, uNkulunkulu asiphe ithuba bese kuthiwa sizofakaza ukuthi uNkulunkulu senzeleni bese siyahlala. Angisho ukuthi ngithini kodwa ngiyabheka nje ukuthi ithuba lifushane kakhulu bazalwane. uJesu uyabuya. Abanye bethu njengami angiphiwanga ukushumayela, angiphiwanga ukuhlabelela, angiphiwanga ngisho nokuthandaza, kodwa uNkulunkulu uyangenzela izinto ebengingambonga ngazo. Uma kuvuleka ithuba kuba kuhle usibonye. Siyambonga uNkulunkulu ukuhlanganyela nami bazalwane baseBergville. Siyathanda kakhulu umusa bengiyenzela singafiki kodwa umusa safika. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyajabula ukubona uMamhlongwane kade sagcinana bengingazazi-ke zonke ayishoyo, kodwa enhlizweni yami ngisakhuluma ngekwavuka nje ihubo 46 elithi uJehova muhle futhi utholakala ewusizo ngesikhathi senhlupheko. So uma besingambamba ngisibambelele lapho ukuthi noma ngabe kunjani ungamandla ethu inqaba yethu uJesu Kristu inkosi.